Ah, vraiment. Kinchete, 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 kinchete. C'est pas qu'ils ont ça. Ah. Ah, bet calme, hein. Kinchete. Kete kawan me lagi sbeno. Ah. Kete kawan me lagi sbeno nguvu, hein. Ah, kete ka. Kete ka. Tala. Yange nga ya fia chan kete ka. Vous comprenez? Ah, parce qu'il a boire l'Amérique du Nord. Qui était cas général. Ah, t'as là. Ngeme mlangis ba nguvu no, hein? Ba yaka me kote na Kinshete, hein? Mais awa, parce que na Amérique du Nord. Ah, mogala gis nge nguvu keteka. Ah, keteka. Ah, mogala gis nge nguvu. Ah, fungul meso. Ah, ja. Keteka nge metal nguvu ya. Ah, keteka. Keteka nge metal nguvu. Ah, yeba ke bokle ya cheville. Ah, nge me bokle yeba ke bokle ya 3500 HD. Keteka. Ngeme zozo ngeme langisi nguvu ha ngeme langisi nguvu muke kanka immatriculation ha okwenda zingi uta nguvu yae tala kutekera kuzoa muno wa tala keteka vinge mubaloka keteka ngeme ta nguvu yae tala kutekera kuzoa ngeme ta mbombe yawa mbombe yake na zulu tala mbombo glea bolit keteka ngeme ta cheville tal mbombo ya yaka mbombo vingi na mu bakil nge na 3D maintenant keteka ngeme ta bolite ngeme ta bolit ta keteka keteka tala muge kutelama vingi mu balola keteka muge kutelama ta kimege na zulu ngeme comprendre ba glea bolit keteka ngeme ta nguvu ba glea nguvu ba sonic ya ege 3500 HD ya ege Chevy ta gaera moteur ngeme ta linda ya ngeme mu bakling ya keteka ngeme ta linda ya gara bakati passage piéton keteka ngeme ta la keteka ngeme ta la ya glea bolit Gebe comprendre keteka. Gebe comprendre keteka. Gebe tala. Bon, vinye mo fungulungi yao ngetala. Parce yake na kati. Keteka. Keteka, gebe talia. Keteka. Yake bolit. Gebe comprendre. Toujours système. Gebe comprendre. Maintenant, yake na manima. Gebe comprendre kati. Gebe bolit. Gebe comprendre keteka. Tala. Keteka y'a qu'Amérique du Nord. Gebe comprendre. Y'a que Germanie, mais y'a qu'Amérique du Nord. Donc keteka singe me basis moi qui menge a fietina avec que basis nguvu bolit. Gebe comprendre keteka. Avec que basis bolit. Tu vas comprendre? Il y a un bolide, tu vas comprendre? Keteka. Il y a un bolide. Tu vas comprendre, keteka. Donc, ni pile là. Tu vas comprendre? Il y a un système Amérique du Nord, keteka. Avec que ça qu'on avait. Donc, quand on a petit, on a boire les Pompidou, il y a un boire les bolide. Betke ba nguvu. Parce que peut-être tumana beno mukonge kilimba nzau. Mukonge kokoko kongritadi. Ngekene wa. Imagine na mukonge kokoko kongritadi. You me comprendre? It's open. Use both hands. You me comprendre? Yaba ke zonda mu konke kokoko kongritari ngeme talia ya keteka. Beno ben gonzona ba picture menina.
hein il y a des bachinettes qui moi itinette moi bâton hein que ce fungul bantinoa ah betke ba nguvu mu konke kokoko kongli tadi hein que tu quand même basi même bolite non un basi moi kima fa mu la kisan ka betke na boile yao pa mfumo yao ya kukuba mu konke kilemba nzao vous comprenez allez kinsete beni ben bika yao kinsete ya beno ben bika yao vous comprenez ponki ya kukuba kinsete ben bika yao vous comprenez kinsete beni ya beni kena fwa ba bantu muge jule beni yao hein kinsete trop hein yimbe tina zonza na peuple yimbe tina zonzela benia tina zonzela benia trop hein peuple nke kuwave que manisaka fasoina hein un peuple qui ne comprend rien on parle le peuple qui ne coûte jamais peut-être que Bouli Benia hein peut-être Bouli Benia comprendre. J'attire l'attention de tous les Congolais. Les Congolais, ben quoi? En fait, Parisien, ben quoi? Il faut faire très attention. Ben quoi? Parce que tu ne sais pas ce et puis, les Congolais, au Brazzaville, quand le bazar qui est au Brazzaville. Ben quoi? Si ce n'était juste un mangage, je te connais, je te connais, je te connais, vacances. Mais c'est parce que nous avons des parents ici au pays. Tu as le monde qui t'a retour, tu Isaka, tu dis que tu as maman avec le Sicile, tu as na bala. Mais sinon, on peut décider que tu as proposé au Brazzaville, comme tu as fait vacances, tu es au Canada, voilà. Les États-Unis, voilà. Voilà. Parce que c'est pas normal que par exemple, Kuiza Mukujitela Makanda, Mukuji Kabara Bima, Mukwese Mukwe Bima, Mukwese Mukwese Kanda, vous êtes le premier Mukoubre Bima, Mukwese Poison, Mukwese Kaboué. Voilà. Regardez une femme comme Éléonore, une femme battante comme Éléonore. On rien du temps. Regardez la pauvre maman, on rien du temps. On doit faire ça, on fait papa. C'est pas vrai, ça y est, Yoka. Vous venez après ça, vous voyez que Pima, vous pouvez chercher partout. Mais cette femme-là, tu lui donnes le chômage, il n'y a pas de macata. Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas par exemple, vous avez vu, nous, j'ai ça poisson. Nous couvrons Pima. Vous avez le béto, mais la station, vous avez le béto dans la foi. Vous avez le poisson, la foi. Parce que tu m'as même pimé, non. C'est-à-dire même les Parisiens, les voisins, arrêtez même d'envoyer de l'argent à la famille. Vraiment, si tu as mourir avec la tima, tu avec la tima. Le reste, chérie, tu as le gars même. Tu peux même faire un peu de naou. Parce que tu es tchété. Tchété. On te faisait le nord. Ou un coup, tu ne peux pas le faire. C'est le mariage, je vais vous faire que des bacons comme mercredi, ça pour contribuer maintenant. Vous tuez la personne. Tu as tchété, ça faut savoir vraiment. Quand vous avez un peu de tiari, 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 il ne faut pas avoir pitié d'eux. Si tu as une maman, tu as un papa ici, on voit chez ton père, bon, c'est les monocoénos. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Coupe la vidéo. Vous comprenez ça? C'est grave. C'est grave ce que le monsieur là vient de dire. Il y a quelqu'un qui a dit. Il y a un peuple. Betke zonza peuple yango kina kuwave. Il y a un peuple. Betme zonzil beno ko ba mbois kina kufua beto. Ngeke bana na diaspora ou pas. Isingeme kwenu kuna but ya ba kina kumanisa. Ça mkimeza ke ni ben ke ba pili ya ba famille ya beno. Peuple mon vimba ke zonzo ke wave. Bimanita non baba ni kufua ka babakala. Aya makumi na bakento. Elle me comprend.
betkina zonza, betkina zonza, betkina zonza. Mais quand ni bawa, que banti en tête, ah kuna c'est bon, betke kwenda, ah c'est bon, betke kwenda. Denmewa. Donc benin que penser que ben que va héros, hein? C'est-à-dire que ben que fait pas vulnérable. Ben que kwen kuna ba mboske yambeno. Mais détrompez-vous, hein? De nous avons son frère à la maison, non? Une soeur, mais quand il faut qu'il y ait un kunz. Il y a un kunz qui ne même pas qu'elle part. Elle est partie. Peuple qui est comme Manisaka. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Mais na beto beto na talaya ou il y a un envoûtement. Parce qu'il y a qu'un envoûtement. Hein, vous comprenez? Ben qui n'a qu'à logique, même raisonnement, garçon, même la logique, il y a un Congolais. Ben qui n'a logique, ben qui n'a toujours une idéologie. Il y a Congolais qui vont Congolais. Mais il y a foi benon. Il y a manisa benon. Bambos qui n'a manisa beto. Ngevan Kento, Ngevan Bakala, Ngevan Nani, Ngevan Mwane Fieti, Ngevan na diaspora, Ngevan na diaspora. Nkumbi ngem fuilulu. Fara côte na makutia beto. Et ben maintenant, système n'a qu'à ba famille. Mais le comprends, non? Donc même ton propre frère qui est capable de empoisonner, ton propre neveu qui est capable de empoisonner. Là-bas c'est le pont de Monium, et tu l'as béni. Il y a que pont de Monium. Benza pont de Monium. Pont de Monium qui ici qui na. Bambazi ya mukuyu ke lengdila mukuyu. Bambazi ya mukuyu ke zangmuna mukuyu. Na système ya pondomonium qui a dit que vanda ve. Ngike vena tata, ngike vena mama, ngike vena mpangi, ngike vena bana. Na système ya pondomonium bisienyo sa mukuyu ke kunwa menga. Na système ya pondomonium bisienyo sa mukuyu ke kunwa menga bampangi. Vous comprenez? Betu luengi simeniao. Ya me vandiaka exemple ya mbote kifuanini ya mbote na kufungulia bakong makutu ben basika na kitezo ya kikongolais kitezi ya kikongolais ke kitezi ya menga ya kunwa menga bet kote na kitezi ya fédération na kubumba bani ya bakongo bental kibushi ya mwa kibushi ke nuanaka na bwali mputu yani ke nuanana ke pesami babantu bisalu kuna na pondo monyo yani ke diksa babantu mentala yani mekwenda pondo monyo pof fuilulu tala mwanya bakal kena dila mam kena kudila kinsete muke buli dia benya wa muke buli benya kinsete yani kinsete ya bit kena kutuba bit metsal insi fédération ya Congo kinsete ya ba Congo kena nesos ku muangis fédération ba kinsete ya ba Congo enfin faut dire bas infiltré kena kunwanisa ba bizizi ya bapongi kinsete benetala niveau ya kinsete moke tubilia benya ya ngona tubilia benya na kilari hein ça ben ku waya bien ba vendu bon ben wadia ba congolais motezelo hein j'attire l'attention de tous les congolais en fait ba parisien mais non le kumfuto faut faire très attention parce que kinsete tchakatachingi et puis ba congolais ba ko Brazzaville quand le bazar que beto ko za ko Brazzaville nchize n'était juste à manger tout connais tout ko ruminer tout ko yoxela vacances mais c'est parce que nous avons des parents ici au pays jalo mona tasa retour tatula tatuizaka juste tela ka mama avec Sicile na bampange na bala mais sinon on peut décider que tout d'abord ko za ko Brazzaville comme tu yoxa vacances que au Canada que au les États-Unis que au na ko fana kane parce que c'est pas normal que par exemple bakuiza mukujitela makanda mukujiyirika bana babima mukwese mukwetukshi bima mukwese mukwesarshi kanda vous êtes le premier mukukuvre bima mukwese poison mukwese kabwe regardez une femme comme Éléonore une femme battante comme Éléonore tagirika bima biani on rien du temps regardez la pauvre maman on rien du temps on doit faire ça on fuir quoi au papa ama kukole kwenda na kukole kwenda ndaba kukole akatiwa wenezo
yiri kipima ukwesera sibatu bese tfamla chimnele shomazi abantu makata ha donc ça vous dire que par exemple kuiza kwa mimi moneka nji sa poisson mimi moneka lukuburi pima wonde le peto na sertion wonde wonde le peto ta la foi comment dire ça sa poisson la foi parce que me tima même pime neno hein c'est-à-dire même les par exemple les voix arrêtez même d'envoyer de l'argent à la famille vraiment c'est à la mourir pour peut-être avec la tima avec la tima le reste chéri kaluga na kan ben tima même faire ni pime na wo parce que ncheto chakatingi ah mutu você le odoro wanguti de kwa o fere ah Sergino mariage va coûter faut timida que dit pas ko mercredi ça pour contribution mais non vous tuez la personne ah tu ça faut mon frère ah quand vous t'arrêtez pas toi quoi tare quand vous mona kan tiari quand tu zolo la ko tiro même bina wuti nchete chenao quand vous mona tiari faut pas avoir pitié d'eux. Si tu as une maman, tu as un papa ici, on voit chez ton père. Bon, c'est les monocoéno. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Coupe la vidéo. Vous avez entendu ça? Tinchete, Timeimbi. Timeimbi. Vous me comprendre? Parce que nous avons oublié de mettre ça le bois là. Fédération au Congo. Bois il y a Congo. Donc nous avons un Congo. Il y a un Congo qui va dans bois il ntama. Ke kote na bwale yani kwa ntumba mime na kacha kidzunu, na kacha kintwadi, na kacha security. Sam na ndandi ya Bakongo. Me kak ni bao mekwis kotija kinsete. Kinsete na bampangi. Nzambi pesa lusakmuna mwani mwana. Ben comprendre? Pesa lusakmuna mwani mwana. Ben kaka mezona baka kisalenge kusala musique, kisalenge kuyimla mikunga. Muntu na kisalugia ni tata kaeke. Muntu na kisalugia ni tata kaeke. Kisalugia kuyimila mikunga tata umpeke kyo. Kinya yendila. Kinya yendila. Kisalugia kilonga di bundu tata umpeke kyo. Kisalu ya kulonga di bundu ya kutuadisa. Kisali ya kutunga bainzo. Nzambi mepesa. Na jambi ya federation yani kusola baina kina kimpevya kukubama na kunata dikanda na kunata bao na nzila ya kanana kisalukia kukengile dibundu tata umpeke kyo kinya jenjila kisalukia kilonga dibundu tata umpeke kyo kisalukia kukeba makanda tata umpeke kyo. Bemekuwa ba mboshi kena kufuaka ba Kongo ya imeki ya gari yake kifuanini ya mbote ya kibusi yae baka na bokila Eleonor beno watata ina medila parce que na mukuluku mwa mubakla diri mukuluku munang diri bengena tala mwanya bakal medila kibusi na kezonza ke ya nive ya metuba yao me yalme tubiti obik mukwenda kumkwental mwa mamu bika kuna système ya pondomonyom yin ba mbosh menata bancha zul menata mukongo combien lufua ngevan mukonke zonza ve mukonke vana na bwali ntama nyoki kot na pondomonyom kumya nge mfuilulu ngeke vijana kibusi na kacha pondomonyom ngeke vijana mpangi na neveu ke diave ni ya mezon même oh maybe men bikade kufisa mbongo timya imbi kinchete jambi ya kinchete ni mamu kina kufua ba Kongo bental bazo bakana kumanisa beto na mambo ya kinchete beliko social mwa kimya kutunga na kubumba bantu na kubumba nchi kakini bao ke kusal kinchete kakini bao vana mantwala menginzambe mepesingeve kisalina kisalukia kuyimla mikunga atata kakureni ko kisalukia kukemela dibundu tata kawani ko kisalukia kukengela ntoto tata kawani ko nzambe mepesingeve kisala kukengela bantoto nzambe mepesingeve kisalu ya kutuadisa dibundu na kunata bancha ena ndili kanana mingeme kutulu kinzete ange ngeke soskula ngiske ngeni nge
tingene ne losa kisali na tatanzame kutu nakati ya pongi, nakati ya birangi, nakati ya tika ya zinga ya ntete, nakati ya mama Olga. Mpamba mumpamba, mpambe mama, mpamba mumpamba, mpambe mama, mpamba mumpamba, kimpeve diabeto, kenya kimpeve kiangolo, kakurane tata nzambi, kimpeve kia bakongo, kimpeve kia bakongo, kimpeve kiaturana nzambi, batata na mama, ya ike mambi ya ngolo. Kidilu ya mama yai betme wa yai, na dikanda yai, vanda, kifuani na bakongo nyonso. Bake na kufuaka bakongo, bake na kumanisaka bakongo, beno kutelama. Beto kotene na insi ya beto ya mona, Federation ya Congo, na kubumba bantoto, kubumba bantu. Sa muntango beto kevutika na boala, lusakmunu ikele lubieko kuvanda, Mukongo eko bumba Mukongo, Mukongo eko kubika ve Mukongo kufua. Kinsete beno kukatula. Kinsete ya bao komase salati bao bakanga binzonzole ya pongi na YouTube. Mingeki kukanga yangeke zwaiki. Mpambe, mpamba, mumpamba. Kisaluke kulonga bidibundu tata umpeke kyo. Kinya nyendela. Beno kwa batatama, donc mukanisa tibeni kubakula. Mukongo kekele manzao. Mukongo ke kokokokong litadi bakula, bakena kufuaka bakongo, bakena kumanisaka bakongo, nakati ya bantoto ya bao. Hein? Empoisonnement sur empoisonnement, système de pandemonium, tout le monde boit le sang Congo. Yavanda 9 ange, samna babinzambi na bamboshi me kunata, muntu nutu fana kupesa mwa muntu. Bake losi lange mumpanzi. Kusala nge nyonso. Poison. Système yemi bamboshi menata. Sambinzambi kana kutekstile about di Zulu na ntoto. Bakongo ke kumanisha yao na kati ya Federation ya Congo. Binzambi ke vanda diaka ve na nkumbu ya nzambi mpungu na nkumbu ya bankaka ya beto. Singe ke vanda kana kinzambi nkumbu yange kutula nge na tia ya bakasia. Betu ke yoka nge na mantuale ya bantu nyonso. Ni mutindu yina. Bamabundu ya luvunu. Nkumbu ya kukangama na nkumbu ya nzambi mpungu. Pe nkumbu ya bankaka ya beto. Ni pilina yakele. Mumetuba, mumemanisa abu pia. Ye.